Happy Sabbath, everyone. Sabbath mulenga kulibonso. Njini musangelu bwakwikala pa jilolweji. Tendele ya inani. Tatu wa mujulu. Jiba jetu. Njifi. Ntunye makunyima kwaji. Tuambulishe bwakujikisha bimpe jilolweji. Mujina ja Yesu. Tuakulomba. Amen. Jiba jikatu nyumba kajiku ani. Njini ne tusunsa makumyasatu ni mwana mukulu ne segondu makumyanane-isatu. Bwa kuno ambila binji nchakuno ambila lekela itobali mukanda wa malu akundekelu kwa bikondo jibeja kama ibini jikundi jibiji baba tuambila ne chibungi cha bantu mujiba jaji kumile jumwe ne bamone ne itabuji bulelela ne bakodi kuni michima yabu ne lukasa lonsu kubulele ebini bikemeshe ekeleze ne jina janza ni tumbishibu bantu bumunyi baji basank bwa kumona chikondo bweche chichikala bantu babumba kujimuni muchima muji tukojimu kimbi kemeshani nebi kalbo kujimune nebi kal mujina ja Yesu Kristo amen katika bingila kabafikisha bwa kujimuna muchima chibwane ne bumvu maisha banjelo basatu amen banangibu patutola menja ngumu ya banjelo basatu tutola menji pa chi tam chanzambi tutola menji bwa bidimu binunu bini kama isatu nembingu makumana muteketi bya chipofetu tutola menji bwa bidi muchinunu kama iluma kumya sambu tutola menji bwa kujikuluka ja Lucifele tutola menji bwa malu abongi chena manyi nenuni musangelu bumempani mwamini bantu babone bako jimuni muchimani nuba manyi chijibi mvuisha banangibu babongi ni bako jimuni muchima muji tukujimwe kungumu ya banjelo basatu bidibi mvuisha ne nwenu ne meme tuti nchakulonga mwa kuisha ngumu ya banjelo basatu muji tukujimwe amen. Amen. Let me ask you something. How many of you have a favorite movie? Lekela nwebeje bwalu kampanda nuka tubatangi le film ani mukaba ani jumani nuji binji baji tukujamada mutekateka nutuna tamba ko yokumona mikaba nashi kajiji nulomba bwalu bumwe bwane nwenu sunuji ne film ili tubana angesi kadi film ay baba kulomba ibwa mwambe tususa jikumni tutanu mumane film au mupite mu chikondo cha bidi munashaji kumima bidi makubya tana she bidi mulukam bu munyi bunu nwele meje numo ko banya film eu mutu susa jikumni tutanu pinjeo mbato ambi bwato kwa banyanga na vitamine mutu susa jikumni tutanu banangibu Here's what we're going to do tonight. nchito anza jilolweji We are going to cover mutu susa makumyasatu ni tusambombo ne segonda makumyabiri mwanda mukulu the great controversy, vitamine the 2300-day prophecy. bijimu binunu bijine kama isatu bya chipofete mbingu makumwana mutekete bijimu chinunu kama iluma kumya sambombo jukuluka ja Lucifele kapya ka mungena bijimu chinunu ne bulobo bupya bupi It's going to get done by the grace of God. byonso bine benjibu kunga sawa nzambi amen banangibwe kanupu moyo to pa tu sokulabula maya nsukaji na sheju utuanja ku muteta bwa kumva ni sukaji ani kimo mwani to tujilole mukando nzambi netu nsibwalu hapo. Time is running out. There's a race against Jiba jakuya Beloved, please. tuji tunyema bipa chileji baba nangibu nunteleje bimpa Earth's final ngakupesha chena bwalu chajisha janyeji the blueprint. mukaba wandekelu wa buloba ani film wandekelu I'm going to need bulongolo bwalu pandu to be the screen njindo mbante mayenu ngeni yenu yikaleku bwakumwana binji jimbeli bimpa because I use nipo wipiani tututu ajija 15 minutes to do this. nenu mfili lusi bwalu bwantunganga tajiba jijima ni tususa makumyabiri bwa kuyishi bwanebu kajapa nji mwezi chibubwa kwa lukasa nuji numfila lusani Are you ready? If you want the full version, nuji nanyani I'm giving you the super bino asobwa kupeta jishe jijonso nuntangile pashishe nenu peshiji it begins with an angel or mukando wa yepese kali chapter 24 mukulu jutu ajisha pa kutuleja muyuki wa mwanjelo wa butoke uje babigini Lucifele limuleja bu mukeluba covering eu uvo bwikila buloba bujima mukeluba kayukumva bumuji chibwiki cha chilamba nashi tuni cha kupingana mukanda wa kale mubujadiki bwa mukanda wa Exode chapter 25 mukanda nzambi jutuleja chitendelelo cha kadi nzambi mwambe mosi wa yeye kwenza and inside that sanctuary was a most holy place ne munkachi mwa chitendelwe mwakaji mwaba mutambe chijila wakadi uleja mpala wa julu ani wa nzambi nujina anyani of the covenant muzu bwemu
mwakadi chakadi babikile mushetu wa chipungiji ne pamutu bakadi babikile ni bibu ikidiji byakadi bileja kwa sababu tumbi wa Nzambi muchikondo echi luse lwakadi pamutu pa mushete wa chipungiji nunteleje bimpa banangibwe bwane mujulu shindamenu wajulu wakadi mwachibupa mikenshi ya Nzambi yakadi mushetu wa chipungiji nujinanyani tone katataka mukanda Nzambi juleje ne konseke yonso kwa kadi kuima ne banjelo babidi bakadi babwikila mushete wa chipungiji bidi bimvuije ne bakadi mujimu wakukuba ne kulama nunteleje bimpe mujulu shifele wakadi mujimu wakukuba ne kulama mikenshi ya Nzambi. Ufumu imenu kumpala kwa Nzambi wakadi mujimu wa kulama ngika lumu santu wa mikenji yakadi ntaku wabukalengu wa mujulu wa Nzambi mukanda Nzambi tuamine epezekele makume bini wana mkulushifele wakadi mwaka nitole pakasa na bwenze funda mwende bwenze febo bwena kwamba ni wakadi ni bubi kushipa kwa mikenji bikala lushifele wakadi mwakula mikenji ya Nzambi ujulo kwenza bwenze fi banangibwe vita ya kumujulu wako toka mujulu. Okay, we'll work on that. Now, the question is, why is it the Bible tells us that katataka lukonko lujuku mukananza mujitu ambile ne lushifele wa kashima chabisa tuchimwe amen chabangelo tutu yele lukonko ne bwachinga ni lushifele lujuma kufikila kushima chabisa tuchimu chabangelo mukananza mukano tuambile ne wakama ne bangelo lwayo nulukujinyanga kasha nani to kabi vokwi kala bifana ne bibi bituleja mukanda wa Yeshayi chapter wa dikuni muinayi mujilushifele wamba ne kali mumune Nzambi to wakamba ne nengi kale mwaka ne buyeye munsantu buyeye katika ko inasha mukenje jumuleje ne ujimu akulobi mushindo kai nasha nukatu muvu bantu babungu bamba nankwawo bamba ne katwe na bwalu ne mikenje bwakwigala bunzambi nasha banangibwe aba mbaji bakeba kujibingisha mbobo nkayabo ki chivo chumvuija kushima chabisa tuchimu cha banjelo lushifeli kela mamili to lwa ibenze fumemi to uji wamba ne mishindu miko abuni kudi mishindu ya kujibingisha kako yukupichilo kumikenshi nashi mwanayi mushindu kai wakatombokela hii Nzambi ki mushindu wa kushima ye chabisa tuchimu cha banjelo ni nani mufilme wani mukanda Nzambi jutoni lushifeli ne banjelo bende bakeli bopa buloba lukonku lwa kulwa mpinje lwane bwachinga Nzambi kakalumbuisha satana musangumu kanu tubaji kujelo lukonku luteketani janda muna jijiku janda muna jijimu mukanda wadutele mshapito wajiku nichitema veso wajiku nwisambo mudu kujiku nichitema mukanda Nzambi ujuleja chivwa Nzambi mukenji vwa Nzambi mupeshi mose pakwamba ni pajimvita pankachi pabantu wabiji na shebilumbu bidibi kanyela muntu mwisatu alwe wakuloku basamba kaja twangatayi mukenje umpinde tuluna umuyuki wetu wa mujulu panka tubalushifele ne banjelo batomboke bolbo kwa kadi bitupa bibiji chitupa cha Nzambi ne bantu bende banjelo bende chitupa cha diabolo ne bantu bende kwa kumweneka satana uimana webeja Nzambi ne aka wo ukwena manyine mujulu emu kadi bitupa bibijani usowe kundumbulu ishani usoko ya nani kuchulu mungamene totu yako memenzushi toho mumukando yepezekele mukando Nzambi jwa mbali Nzambi wakipata lushifele wakambali nyungu sumbula kumpala kwa bakalenge bakutangile chakudiechi chichi sokufana ni chilumbulu ichi mungele luwanyu wa menji wa mwambi nyingela menji bu satana ujikwanya mutu ambane kwena mane julundi tapulukani bawe kundumbuluisha lukonku lwaku lututuje la mpindie lwane ngani walo kulumbuluisha lusifele bakuke bamunkachi mwabo mpindieo bakuke bampindie wakulo kulumbuluisha utu nchakumani padiba ke babalumbuluisha padiba ke bamuntu ujikayi mumanyi bwalu anyi mumanyi bikese bwamoni mwakulumbuluisha ujuwele mene babake bangani muntu vapenyi pakutomboka lusifele banje lubende mujulu kaba maje kufuka to kadibu aye walo kubalumbuluisha unchakala muneme kimikenji mulumbulushi ni chakala muneme manyi kuneme kamikenji
abiding. A juror must be a law-abiding citizen, and beloved, we know that Adam and Eve were. Adama na Eva pakafuki bobo bavoni mikenji mifunda mu michima yabo bavo bantu bisatu ani muntu mu isatu banincha kwikala bamanyi mokutapulula bimpe ne bibi ne kabayimwa kutumantema kubyamba mbato mu Korinto wakumudi chapter mu isambombo lionekana na bama ne tulumbululisha banjelo ani tujibakalenge bajinzambi muteke bwa kulumbululisha nunu cha kumanya ne Lucifer chifukibo chimpi chifuko kujinzambi chamba ne mikanku ni bantu bani balokundumbulisha chingenza chingani bikala woju fita kumpala kwa balungulushi bebe weni mwakwenza munyu we mulu napo bwifidi mwakuba kwa samishiko satana wakala mbujimijwa ambane Eva teleja ni musunulu benze fume mani to wakwamba nunkweo wakubenga uji wambane Eva uji mwakula bungani echi nchakulu chende cha misangu yonsu chakambila itone banjelo nuji nani mumukabewani Adam na Eva bakwenze bubi nunku bakuva nkuikala basungula bwakulungulushi Yesu wakulwa ni wakufila mula ibanangibwe bwakutwala lumwe lwimpilo akulongolola kulutwajila bantu bwakulumbuluisha obo ababamanye gishilanga na pankati babimpe ne bibi ne banemeka mikenja bumwena mwapo and who are law-abiding citizens. Are you with me so far? Nujinani toni katata kani tudi tuya lukasa mumukaba wetu tutupweka mukando Exode banangibwe mu Exode zambi du sokubikila bantu bwa bapatu mbufika mbangani bene iselele banangibwe telejai pakutomoka Lucifer wakubenga njila wanzambi bilonshili misambu nomba makumi mwana mutekete kuniverso adi mwisatu yamana njila webe nzambi ujumu ntenta webe Lucifer wakutombokela ntenta wanzambi mujulu nunku bibi mvusha ni wakutombokela njila wanzambi wakutombokela mikeji anzambi zambi wakubila bana baiselele wakubenzela wakwenza nabo bwabatwa lumu limpu kujibako hapo wakoba pesha bwalbu wapo bwabu bwalbu bulongolodi ani kashini katutubigela ni GPS kanzambi bulongolodi bwalumu limpu alupandu jila webe nzambi ujimu ntenta webe banangibwe bichujipitamu abewu chijine tuji mujikebulula cha mushindu ujibi mvuija bwachana nununu jimina zambi utale isele ujiwa mbila iselele jinu peshe jipa japa bwaji jipeji jinu ikala ni chakwanga tene kashinya akaje pesi bwakutu lumu limpu kubabulo babonsu katataka nuimu wakubanga kujelelu konko mushindu kayu ni satana mumvwe pakumo na yinzambi muwanda muni mushindu ewu mutu mibulongolo jibwende pabuloba injilai ujua mbani bintu bitu wakati kabiba bengo wakubitumanga bipabuloba tudi tuyampindie kuluanga nishaba jini lumu elu ne lumu lumeni luine. Nulene mwambi kaji lumu elu mene bivu bisokumvu ya chingani bwane bijishila walupandu netu kufe mesu kuchiji jimbi chidi kumpala nuliba mwani chiji jimbi achani nuchukwate mumutu bwalubwa nempinga ni bwalubwachi chiji kwani ngambi lai panu batangile ntempelo panu babwele nulimu na bintu bibiji bivo mwabao choshelu cha milambu kwaka ne mujimu wa milambu mene ne choshelu cha nyama bivo bileje chingani bileje mulambu wa Kristo bibikali mujimu wa bakwiji bavobo womayi kubyanze nikumaka bileja munji jimbi wajibatiza kajinu nulo mwana mampa achifungiji ne mampa achifungiji ajumvuje chingani tija nzambi
muntu kena ni moyo bwali bwa bijanka yabi kaji bwa meyo nso apatoka mukana mwanzambi kaipa nunulo numona choshelu chamana na chimvuje chingani mitendelelu yetu mbyaka ne chitekelu cha minda mwana muteke chimvuje chingani chimvuje nyuma mwimpe bujadi kibwetu bwa nyuma mwimpe nwe nunu jumunya abapa buloba musoko jumwasapa mukuna bantu badi batemesha mwinda kibujadi kibwenu panu nubwela mu tempelo kujumwa bavo mushetu wa chifungidi uvo bulongolo jibwanzami nuni chifanya chani kadi mushindu kaivwa chitendelelo echi chikale bulongolo jibwa kutangalesha lumulu mplo nzambi nuni bavuluke chinjijimbi echani nuni bama chinu sanga na mwani bolu bwanu ka batanle chinjijimbi echi nuni mwana muchimu chamakani amba ya amen nuni mwakwele menji bidimu bisatu bidimu binunu bisatu kompala kwa Yesu kaimwanji kulejibwa bwani uvoni chakulwa bimana kuleje ko dichi profete uvoni chakufwa wambale njinjila bulela ni moyo banangibu panu tala chitendelelu nunu sana chintu chichikemesha momwamo mumwabo wonso muvo juvuje jane Yesu Kristo uvo mutapike mupope jibu muchanze chabalumini chabakaji ni mwashibu chifulu cha meba wakafwa musaza makasendeka ya nyunga mwasajifuma mashini mayi bipweka tutetai zambi ujupanjishe chisamba chende bilon shilibulongolo ibwende bana ba Israeli munjila wabu ujuwa mbili Israeli pakadi buncha kupa tukambupika bwalubo kumpala buji nzambi mwenze wakuba ambila bwa bafili mulambu bateke mashi balabi kupenya hapo byakaji choshelu cha milambu byakane mweso chapter wadi kunwinayi bajuba ya munjila palo jwamba ninga kushintula menjani njini chakwe kubanta kabidi kaji chakwenza nzambi chingani wauka ngulambu mukunze ne bakubwele bakusabuka jamwamwa byakaji batisa mweso chapter wadi kunwisa mwela mecha kapita chingani bakumvanzela bavwandu bumutu jemu nzambi diwa peshe chingani man 21 minutes. Tususa makumi abiri nikamwe. He rains down manna. So then after that I believe it's Exodus 16 or Exodus. Mwexode chapter 19 mbombo. Exodus chapter 19 mutekete nufulu sijikum ni chitemba zambi ujubambile ne weudi bubanji bwani bwapo bwabu mwonya wani pabuloba chisamba chanyi meme nenu enzelu nwenwe bwakutangalaje lumwe lumpe banangi bubani echi yeye nkaeni wankadu bapeshe kasoloni ka bobu kwele muchitekelu cha minda mwanda mutekete mwexode jikum ni chitemba zambi jwani Mose jimusu wambili bana baiselele bohomai badisukule muna matu kwa satu bwalu bwa meme jimusu kumebenzela bwalu In Exodus 20 beloved God comes down Mwexode chapter makumi abiri bana beto zambi ujutuluka ne ubapeshe mikenji jikumi is born in a manger among Yesu Kristo wakulejibwa muchikumbi cha nyama byumvuija choshelu cha milambo wakabatijibwa mu bijuma 30 nekuyayi muchipele pakuya muchipele wakutechibwa yitete ja kumpala ela bimeji nokwela meji bip kujimu na mabwalu mampa jibi jiditeta jisumbule kumukuna kwako ufile milombo kujinzambi ya mimpe jitete jisatu juambane kuluka pachu meme nkuveshe chisamba chebe cha chitekelu cha minda mwana mutekete kuluka meme nkuveshe chisamba chebe Yesu Kristo wakupita mateta asatu ni wakuye kuishe mikenji misangisha kuluselu anzambi bumutu mwako jimuna Yesu jujuka mujulu nopweka musombo mumoyi wa bute wa mitendelelu
moyo mwashibwe paji janzambi ushiya butoko bumweneka kuli bantu wakabatijibwa kupopejibwa ku muchimu cha makane nibasuka bigenzi mushindukayi tentelejai neno ambe chingani Matayo Marko Luka Yona badi bakula bwa bwa mulambo wa Kristo mukanda wa bienzedi ujua kula bwa bwa jibatiza janyuma mwimpe mukanda wa lomoni Yuda badi bakula bonsu bwa cha mushinga cha disambila jishla jamuka na zambi nibujadiki ni bwakabulibwa budibu tutwala mu kunkwasa wa nzambi tuni cha kumanya bulongolo je bwa nzambi wa lupandu bujibu alu bujibantu kabali bumvoto jumane panu ndibasungijibwe nuri cha kulonda bwalu mushindu kampanda wa kuikala ncha kuitaba Kristo jambeji padu itabuje Kristo ubatijibu padu ubatijibwa udi uyilaji janzambi ne ulomba nzambi ni chingani ujadika banangi bobani panu no banyana ji janzambi no banyine nutwala bakwenu kulupandwa anyela bimenshi njini musangelu bikol banangi bwe lungenyelu lwakuteka satana muchiji ulwisha kaja bulongoloji bwa nzambi patutala jipungile jikulukulu tutumana mishindu ivo jabo luwenze mushindu onso wakulisha bana banzambi ne bulongolo je bwa lupandu nuji nanyani ela meji ne bulongolo bwa lupandu ebuju mujindundu wa makasa bene isele baba pweka bwa kweko na ndundu batwaje kuna ndundu kaika baba muna abi mpenashi bakutombokela nzambi bakukolesha mitu yabu nzambi ju itabusha bwa bayimbu fika mu Babulona inchakenzeka tuji mubi profete bisatu bya kumujilu bya mukanda wa Daniel nuji nani mumuka bewani nundondani chi profete cha kumpala chiji cha bidimu makumwana mutegete lukonko luji lwane biji bimvuje chini chi profete echi chiji tumvuje ne nzambi wa kwambila iselele bwa ebi bivo bimutangili bwane binu ikala kanu ipobu ipi bwa kumwakijila bwa kwakijila nwe tunguluka muji tomboka nengangate bulongolo jibumvu munu longolele nemupeshe bantu bakwapo ncha kenzeka Yesu akalwa bene iselele bakamu benga nubome chakafita wakafwa chakafita nubome ne chilamba cha muntepelo chakapandika mbipesi bibichi mbwa kuleje ne bulongolo jibwa pabuloba bwa kunyanguka kulima kwa jibika jende wakuya muchitendelo cha mujulu ne bulongoloji wakujuka kujibene iselelo wa mubidi wakuya kujibene iselelo wa monyum panu bala mujifunile kulukulu balunda bantu tususaje kumitutu shale jibanji ya Zambi ujuba pesha jifa jamia kulu wabubu mwani mwakutwala ngumu kujibabisamba bya bende batwale bambeka bibolu mwako jimunene pambelu pabipa chilebi kakuvo chiwe mwakuba kwa tato satana wakama ni muji kako chini mwakuba kwa ta chini mwakwenza chingani mpinji ya umeme wakujula yiselele wa mubiji wakuluanga nisheli iselele wa nyumu kulo kujula lomo wakuluanga nisheli iselele wa nyumu mumani ku balonda kaja kalipa juba sipo mwana bavulanga na wakoma ni to nshintuli mshindu wali wakwenza mpinji yeu mumukanda wa Daniel chiprofete cha bidi muchinunu kama ilima makumi ya sambombo balangibwe chiprofete echi chamba ne na jule kabuka lenka kese kama kanda kakese kase muka kese kadi chakukulula bukalenge ani bulongoli bwa nzambi nuji nani to ni katatakali nulonda muka bewani lukonko mpinje lwane mushinu kayo lijabo lumwakukuluisha bukalenge bubu nene bwa nzambi pashi mbiteketi bwa kwanda mwini patu tupingana mubitu wakumona kuji chikondo cha midima chaka jiku chikondo cha bidi muchinunu kama ilima kumia sambombo chaka fikila ekelezi ya mchikondo cha midima ni kukuluisha bulela pashi bwakadi buisha kujibambi choshelu cha milambo chakadi chileja chingani
chakakulu shibo panshi bakaisha maisha makwa bwa penitence bambane kufilanu kwa milambo kujikwimpe kadikilisu kabena bikumbana no yenkayende nashi bakufingaja kwenza kwa maluma kwa abu pamutu pa mulambo wa Kristo jibatiza ja jimpe muchikondo cha midi mabaka pingaja ja abana batekete mujibalaba ja mai na chimujilaba ja butu pajibana ani bantu aba kabe bako nyumuni muchimane batonde mibiyabu na sha kabe nanu bimani mwaba auto bakuye tone mwaba mu wachishila bakwanta mensa amampa chifungiji chivobika liji ja nzambi bakomene kando nama kujumvuleji ja nzambi nkayenu anubo boba numvuishi kujibamu mpere bakufingaja bilele bya chanana bakwamba ne bidibi piteli ja nzambi kabe nanu benzi na kwa auto bakuye tone muchoshelu cha mananashi chivo chileja disambila bakwamba ne kando nama kutendelela bidibi kengele kufichila kujibamu mpere bakwenza tone nzubu bakuteka muntu pankachi munzubu bamutondele bibi kujibantu bakwabo bakwanga temikenji ya nzambi bakuikulula panshi bakwanga tansa batwaji tuja mwana mutekete bakumukulula panshi bakuteka jabu jituku jakumujilu nundonda mumbiji jimbie byani bana betu kudi chi profeti chinene chiliba bila cha jinda ni jilolo cha binulu bibine kama isatu chijijin shakushika muchikondo kai muchinunu kama mwana mukulu makumiana ni chinai muchikondo achi chitendelelu nechi longolo jibwe ani nechi fukulu jibwe chidi nzambi wenza chingani mubidi munka maitanu nzambi ju longolo lampinjeu ufinga jebulela bwende kodi muntu jina jende John Wycliffe wakalwa muchi muchachinunu kama isatu wakakudi muna mukanda nzambi mumwakuluvo bantu bonsu ni bwakubala nunku akimanyika mensa amampa achifungiji bumeme mwikali chikondo achi mwakamba avila mvobya nkwikala mulonde John Wycliffe. Beloved, if I was living in the 1300s, I've been following John Wycliffe all around. But in the 1400s, a man by the name of Martin Luther wakali bwabyendi mwikale mukujumunyu wa malu mutontolodi muchimu chachinu kama itanu Martin wakapingaja ani wakimanika bulelela bwa difila ja milambo wakamba ni penitence kene ni bwalu mulambo jumulela mashakilisto Yesu kayanji njisa gila nzambi bwalu bwa bena baliterien bumeme kuchikondo achi kudimpide Calvin wakula biende mwikali mujimu wapo bwende wambani bwatotu kuya kumpala uji ufinga sabunga bwalu jambane tudi mwakujilombela nzambi nkayetu byakani muchimu chachinunu kama isambombo wakufinga ja mutendelelu John Smith wakula biende wakubwela munkacha mwakani kano na mwakubatisa bana na nsha kaba ibanji kuikala batu ishibubu wa mibi yapu yeye kimwenji wa chisungu cha Baptiste bumeme chiko chikondo achi mvuando Baptiste muchimu cha chinu kama mwana mutegete kujimu kwa bwakulwa jina jendi John Wesley wakufika bimbi pa chambilu John Wesley ki utumwezi chisungu cha ba Methodiste yeye wakuimanyika lumu luimpe wakuimanyika chitekelu cha minda mwanda mutegete nje ngumvo bonji ngenda ye lubilu nakufongila tusunsaje ku mintu shale kwa kushala chintu chimuchamushinga chamumu chitendelelu cha kalechi nchinga nchiwechekela bwa bapingashi nchisumbukai chalo pa chambilu muchidi muchachinunu kama mwanda mukulu njinsanka bikol chalo kupingasha bwa lwebu nujiba kumbane zabi munu bikile bwa kufingasha bulela bwa kali bukuluka bwa kulu kufingasha bulela bwa ndekelu telejai kanwe na binji dibaji tukuja mwanda mutekete kumpuka nanshi eti ekelezia muleji buku chi profete banangi bobani kanu tunuluanga na muchana na to kanwe na chisumbu chichimuna to zambi wakanu bikile bwa chikondu buwe chechi
lumwelu luimpe luvo mulumu lwa mwanji lwa kumujilu bwakutangaleje lumu luimpe pabuloba bujima bolbo lumwelu luvo kwikala luishi muchikondo cha midima kadi luvo lubanyenga muchimu cha chinunka mamana mukulu 80 chinayi byonsu byakalongolo jibwo banangibwe telejai binjiji babatis na shaba methodist tukaji tulekela kashiba twela chalani nukanulekela kabibulelele pinga na bulelele telejai muchimu cha chinunka machema kumana mukulu ne chibiji kuvobana ibandundu wa makasa Kali State ne Stanton bavobana ya kumana kushala seconde inayi bwa ndundu kushikai Kali Stanton uvomu bele ndundu mumani kubobesha bakabanga kuna ya ndundu kusumbula bundundu tone pambelu kaji ndundu kulo kufingana munkachi wenye kwanta ndundu kufinga cha muchalu kufesha mwana abo mukwabu yelubilu pajuso kukuluka ufesha mukwabu mukwabu sokuluka ufesha mukwabu mbayabi pachile kukazubu benda bayanu nanku ni ufo wakula jijende jiyaji banda kibena jabu basokubwela bo butoni muchipalu basanka bakufeshana ndundu tone kudi muntu mwisambombo bibingu byakujila byakutaka akoma ninkakunde kelu njikunde kelu banangibwe jabolo ni bena jende bakakuchipalu muchipalu bajibele menjine ndundu wakushika bajibele menjine to tubindi badi tujamana mutekete tukajiba bantu bakumato jimusuku na binu bana betelejai mbambanyi nejina yaji kajishika bana banzambi jimusuku na ambila bwalubumu kakuchena chikondo to nzambi musu twetu tushikishiji na yeji telejai jiba kajichena kunashaji kesi to muchijumu cha chinunu kama manukulu 80 chinayi chivo chiprofeti chandekelu memi panja panji ngenda mwana banji lobani kuimana bapapa la mujulu bumu kavo bantu bamani kuimana kulubu wa muji na yeji lumu lwa mwanji lwa kumuji lumu ibiji na shemu isatu byonso ebi bakwetu munya ngumwe ya banji luba satu yijimi fwanana ni lumu lwa Noah bwela imu bwatu. Okay, no, they didn't get that. No, you didn't get it. So we'll try it again. Get bwela imu bwatu kakuchena jibe bwela imu bwatu bwalu mu bwatu mujichitampi cha nzambi before it's too late. Beloved, why? Because the seal of God kanu angati chimani chanya balonji pambelu na che bwanu nukufu outside of the ark will be marked for death. banjelo ne panza mwanda mutekete mbamo na baloba pweke baloba akulo kuyinisha aba bakubenga kutumikile jiji nzambi jiji fume mwaba mutambe chijile ngumu lumu lwa kubwela mu bwatu mu misambu nomba makumi ya chitema ne umu juambane banga ni babwela mwaba musokome amuni musombe bana ba wabukolo bonso wadu bala mvense idilonda kumande yane panza kaya kwikala ni bwalu pambi papu Yesu ujulwa ujufuma mujulu na jule bafu ne bayinanji ne bayikusomba bwa kulokulumbulushi. Telejai paka wula bo mikanda muchimu cha chinunu kamana mukulu 80 chinayi kakuvo bwalu bwane bwa muwa mushindu to satani uvo tufunda kujinzambi kajinzambi wabani to tale mu mukanda wani mukanda kawe nakuba kutupisha to karibu wakutubingishi kulesha satani uli mwenda jishimu paju tufunda ni mwenzechi zami ni to jwane mukanda wani mujimalu ajalesha patokene mbasungi jibwe
So the angels say, just and true. Mishindu yoso kutungile jimu kibwa chingani banjelo baji bambane. When the judgment begins, Mishindu ya bulumbulu jibwebe ijimyaka ne nzambi wa mubiji mwebi chinunu. Chichipita chichane ne bakanguli mikande ni totu ne tusainle ne banjelo tuambane mwimpe myaka nini mimpe ijinjila yebe o nzambi. Tutufie kunikeli kwa biji mwebi chinunu paji ujula bantu babi mukanda zimu jwamba nunko beji ba maluma bya ne babika twe ne tukujumuke ne bikali bu mwenini wachi patapata amba ibonsu ne mwenini wachi patapata. We'll watch the movie Earth's final movie. Ewu ndekelu wa film mukabe unu kalmo ngo bantu bonso eleni watu jwamba ne montu yonsu na mone na vuluke banangi bwe shinji mani chane ni chekale biji ni yapata oke no fubejo wa maluma bamba ne wakungambila no wakutala munji jimbie kwa kangambila bwa chingani wakungambila bolbwa Spiderman wakungambila bolbwa mukaba wa Harry Potter katikuni mungambila bolbwa mukabe wa mushinga to ne byonso biji bilonda katataka mbileje ni zambi na shipu buloba nkonsha letusunsa tubijiji baja kuya zambi ni shakushipa benji ba maluma binu bumvu kabila kajoba shipelani ujubosha ni kapya bolbo akena mufale to ujubosha bolbo ojiji nanga yeyi ujubi kijibo ne kapya kajikosha mumusambu wa Solomo kapya kajiku bwa kulonla jinanga nani utuka mwashi kunanga mbayanja bim leja ibianza benu molu kapya kwa sawendo wabutumbi ujikapya bidibi bwa to tutumani mwa kuimana kumpala kwa kapya katu iboshe keto tudi nchakosheka bwa kuikala batechi bubimpe ne balongolo jibubimpe pali nzambi uleja Mose chisuku chiyakapya mukabadi wambane wakama ne chisuku chosheka katika chinjifeto wakama ne kingeli lwani wameshi bwa bantu ndimusubwa tuikale pabwipi bwa kuimela pabwi ne kapya bu mesha kashada la kabede ne kukadika tuyitufya to telejayi katu itosheka to The wicked are not fireproof, they burn up. Benji ba maluma bikabaja kushala ni moyo kujikapya kajika bosha zambi kaja kubasungila bobo kaba ibita bushi na nsha bolu bwa julu ni jekalbu ngina bwa bobo mwanayi cha kupita bwa benji ba maluma bi zambi jo le chanza chende ubosha bobu menbi na babambane mimpe ni milele la jinjele yebo nzambi banangi bwe nzambi ujue nzulula ni mukanda wa nzambi ujue ambani sabato ni sabato netu ikali tuya kumutendelela buyiselele wakaji umuku kukuila jan sabato buchivulukilu chakuva toka kwa bukwa mufika twe sabato tuavuluka mbwa bufiku jibwe tu bwa pabulo bebo. It's the movie. We have echi mukaba tuji ne seconde makumya nani na mishal banangi bunonu basu umvwa inzambi ujunu bikila bwakuno wakwila binu kala no kwele mpate bwa chinga nuji binjiji kanu jikabiji mpate binu kala no komba ni katwe netukumane bwa kuisha jiji nzambi katwe netumvwa bimpe telejayi bunonu baswe nzambi ujini bulongoloji telejayi nuji bamanyine nuji mwa kuisha muntu kampanda ni muntu wa umvoji janzambi jabulelela banangibu zambi uji musikwenza nenu mujimu bangani babitabuji ni zambi ni wakwenza mujimu bele chanza mulu bangani tutende lai tatu wa mujulu tuji tukulu sengelela tutukulu homba bwa tulongeshe mwa kukunanga kukwenzela mujimu ni bwa kukubwela muka shini kebe kaje pesa kakutwala ba tubabilumu lwebe lwanjila wabwakane mu jina ya Kristo Yesu twakulomba nunku amene ne amene.